rixaka leti Afrika wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Nizeni rungi bot petenenge loko accident wala N1 ni so la Mkopane va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele xi xele Mkopane ni rungi wa ni lo life ni nga temetwa ngedla nchumu pe ni nga tshama ni twa la nizeni ngibyola va tshika mina bot pet like a ni ri na medical aid nizeni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopane 2009 nizeni yisiwa kwala medical clinic kwala Polokwane ndzi ka ta pfuneka no zeni n'wi byela va tshika Semiri ku vava loko mi nga ku twa a mi tshama mi ku twa hera ni tshama ni ku twa na wa accident olwelo ni kumila u antswa la ku ni hetisa damani ni mi twini thank you pera la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Butamin Communist Party na ANC tifile and tinge put and vumbhoni byi kona hi ti-election leti nga hela ta 2019 leta ku hela ta 2024 ni swi voni ku tirhi njhani ko sala ku ri loko ho vuya ka ti-election leti nga tata va to kuma kwala va nga zama kona Limpopo na le Eastern Cape na mi byela ku Mpumalanga hi fambile already na la hi fambile Northern Cape se vo Salma Paile na vona hayi ku hava lexi va nga xi endla a swo xa ku ri na ti-by-election kwala xixiko va kuma 1% kumbe 1 vote kumbe 1%. Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Se ni ku namuntlha a swantswani xinyata ni landza July le ndzhaku ni ri la hi mapatu hikuva mati va khalanga mati wa loko mi khe mi famba tiko leriya ro saseka leriya mi khomiwa hi ndlala kusuka ka Xikundu i ya pfala nomo i patu ri kulukumba ngopfu i ya kwahalaya ka Xikonere loko i decide ku famba hi grant a ni ri leriya pat a hi rona leriya premier va nga tirhi ta va xikontiri loko ku vekiwa big mons a hi rona inxi na namuntlha Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Inhlangano ya Afrika-Dzonga inhlangano mingisero ngera lona FM akomba ndlela kuna van'wani va ngele ku lunghiseni la ntirhela kona kambe hayi swo vula ntsena ku mina na wena se hi sungurile mingisero wa mina premier wa xifunenakulu xa Limpopo va le ku nyikeni mbulavulo loko swi ta ka timhaka ta hi laha matshamelo ya swilo ya fambaka kona a hi tweneni nyana ku ve ri yini Bushbuckridge and Mkhondo and elsewhere. So the sooner we consolidate this afternoon, we'll be able to clearly say how much resources we need to respond to the problem we are facing. And also the warning, are they hitting the community, especially we've seen with these cars that are passing by, with ferrying people, are the people hitting the call to say, let's not cross the roads, let's not cross flooded rivers, let's not cross flooded streams, because the water keeps on rising. We are also underwater right now. We were not so far, we were actually, the water was like very far, but now it's getting very close to us. Are the people hitting the call to say, let's not cross all these things, and the message reaching these people, especially in communities where it needs to reach them? Well, indeed, our people are not responding to that call, and could be many reasons, of course, because when you check, the town is the other side, where they probably must get other needs, and they are other side of the river. But in the main, they are crossing despite all the call that we have made. I have seen a number of the people here, including the kids, are jumping. This water are moving, unlike the water is standing. They are moving. At times, we're not even sure underneath if the bridge is still there or it's not. And that's why we're calling our people, because that's what will make so many fatalities if people are keeping crossing these rivers when they're like this. And also that, you know, we come to these areas, and then you see the devastation in these areas. What are the people saying to you? What are they telling you? And what do they look like, their faces, and when they see government officials coming to them and speaking to them? Well, one, they appreciate that we're here. Some, they said to me, that's nature. But of course, they are calling the assistance from government. And exactly that's why we're here, to find assistance. We have relieved some of the materials, sort of the Tripolis, some of the food parcels that we have in our stock.
we've given to these communities, and we'll continuously do so as we are continuously mobilizing other resources to these communities, because we believe they need assistance. Some of the areas here are more shacks. They are not necessarily houses, and therefore they are adversely affected. Now, we have checked with the municipality. So far, we have not moved anyone elsewhere. But if needs arise, we have made, some churches, the other centers, like community halls, are readily available for us if the needs arise to move them to safe places. But in that day, you say if the needs arises, this is a desperate situation when we see then the water rising as it does, shouldn't be. Mteko mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga Tumelo Macho angele ku vulavuleni na MEC eMpumalanga lava langutanaka na timhaka ta switirhisiwa Speedy Mashilo lava ngele ku vulavuleni va kha va kombisa hi laha swilo swi nga xo xiyimo xi bihile ka tin'wana tindhawu hi ndlela leyi a ni ku ni ta twa hi laha premier va nga ta vulavula koho va ngele ku vulavuleni na vateki va mahungu kambe ke a ni koti ku fika lava nga kona kambe xin'wana lexi nga koho mingisero Munghana Lona FM ku vuriwa leswaku nkaye wa vanhu se va tiyisisiwe ku va va hundze emisaveni na Limpopo hikokwalaho ka timhaka leti ta mikhukhula leyi yi nga kona se xivutiso lexi ngele ku vutiseni mingisero mena kwalaho nga koho ukuwe u khumbeke njhani ka mhaka yeleyo la ku bula na executive mayor wa Bembe ta twa ku loko president va ri la va vulavule yini na vona hi ndlela yoleyo hi ta twa na wehe kwalaho nga kona nomboro i 0860002543 hi twa ku u ri yini loko xiyimo xi titani hi ndlela yoleyo va economic freedom fighters na vo va vilerisiwa hi hoyi leyi nga koho ngopfungopfu ka tindhawu ta le Mopani se hi ta twa ku va vilela hi mhaka ya yini hi ku ongeti va tikomba va kha va kombetela un'wana hi tintiho se la ta twa ku lowu va n'wi kombetelaka hi tintiho ku nga va ku ri mani naswona hikokwalaho ka yini na yena lowu va n'wi kombetelaka hi tintiho loko se a kombeteriwile hi ta n'wi rhamba leswaku hi ta twa ku yena i angula a ku yini hi ndlela yoleyo khume vutimena tsintsani hi bele awara ya 12 n'wana un'wana na un'wana u na mfanelo yo kuma dyondzo ku lunghisela vumundzuku bya yena. Munghana Lonene FM u seketela mapfhumba yo tlhelela eswikolweni. Munghana Lonene FM makomba ndlela. sweswo mingisero Munghana Lona FM sweswi la ku amukela executive mayor wa Vembe ku nga councillor Frida Nkondo la ku ta twa ku vo timhaka leta mikhukhula leti va khumbe njhani tani hi masipala na ko loko president va tili ke ku endleke yini va vone yini hi ndlela yoleyo ve xibedhlele xa ka Malamulele xa Hamati na Gezi tani hi xifundantsongo va pfuna njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo na ku loko se ku ri hava mati na Gezi premier loko va tshika va tilela na vo hi ta va vutisa ku vo tlherisiwa kumbe vo yisiwa kun'wani na timhaka leti kumbexana ti nga hetela ku ti langutiwa hi ndlela yoleyo a hi amukeleni executive mayor nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lona Ehlekani muhaxi na vayingiseri va Afrika wa vulavula lembe lerintshwa hinkwenu. lembe lerintshwa na le ka n'wina executive mayor impela a khensa swinene mani hey lembe lerintshwa leri nga ri fika na timpfula ku pfuke hoyi vanhu ve le ku kombeni ku ve le ku hluphekeni hikokwalaho ka timhaka ta timpfula leti ka xifundza xa Vembe mi vile ku voneni ka yini xifundantsongo. Inkomu muhaxi na vayingiseri timpfula leti ti nga kunene leti nga sungula hi yona n'hweti leya N'wendzamhala muhaxi ti onhe swinene aka timasipala hinkwato ta hina ta mune hi kumeka mindyangu yo tala yin'wana yi wile yin'wanyani mindyangu a va ha swi koti no tshama kona hi ku na mati hinkwako lomu va tshama kona muhaxi hinkwako laha ku nga na ti-low areas ngopfungopfu laha ku nga na mabuloho ya hina yo tala ma tsemekile laha ni ngo nyika xikombiso hi ku ma swi vona ku xifundantsongo xa hina i xikulukumba ni ngo vula hi buloho leri nga Chinga laha a ku na overflow kona bridge ya kona na yona yi tsemekile a na ha vuli na hala ka Ngezimani muhaxi bridge yi tsemekile vanhu a va ha swi koti ku ya kun'wanyana va kumekela pfalelekile ku na patu leriya ra Hollywood na Gumbani xikarhi ka Hollywood na Gumbani muhaxi a ri fambeki na rona hala Lombard bridge leyi nga kona muhaxi na yona lahaya a Lombard kun'wana a ku na ti-bridge a ti nga selekeriwa kambe a ka ha humeki
Mohashi hi ve na khombo mara hi vuye hi va na ku kateka ka n'wansati loyi a vhakile ka village yin'wana a ri na vana vambirhi u kumeke a tshama anhoveni masiku mambirhi hikuva a pfalelekile ho khensa hi ku a nga zangi a la ku tlula na vana hi ku sweswi a hi ta vulavula swin'wana Mohashi kambe mhaka leyi a yi hi khomi kahle ya mpfula tanihiloko na n'wina mi vula swi affecta na timhaka ta mphakelo wa mati na gezi so a hi ri na ku navela ku vanhu a va tihlayisi hi ku lava vavhumbi va maxelo va tshama va kha va hi nyika ti-statistics ku namuntlha swi fika kwihi ni vulavula tolo a hi ri na nhlengeletano tolo yena hi ri na nhlengeletano laha va nga kombisa ku hi le ka level 9 loko ri ya ri tlharisa hi twa ku hi le ka level 10 hi na nkateko ku president tolo va vuye va hi vhakela a Chakuma Mohashi xiyimo lexi nga kona Chakuma xa chavisa hi ku mati ku na xinambyani lexi xi overflowile mati ma fika na limitini vanhu lava va nga laya hinkwavo va kumeke va ri ndzeni ka mati mara a ku na munhu loyi a nga kumeka a vavisekile president na premier wa hina Dr. Phophi Ramathuba va swi vonile mahlo leswi vulaka ku va ta hatla va vona ku ha pfuneka ni na ku tshemba ku hi ta swi kota ku ya pfuneta vanhu lava sweswi va nga vulnerable kambe ha ri masipala Mohashi hi le ku pfuneteni hi ku vona ku vanhu lava va nga affected va yisa aka tindhawu ta safe ngopfungopfu a tikerekeni na le tiholweni hi tlhela hi vona ku hi va nyika na mikumba hikuva n'wana ni mati ma tsakamitsile a ka ha ri na swo finengela hi va nyika mikumba hi tlhela hi vona ku hi va nyika grocery ni khensa swinene hi ku hi na ntirhisano wa kahle na lava va social development hambi ku ri va xiphorisa hi voxe na masocha hi khomanile hinkwerhu ti-stakeholders ku vona ku xiyimo lexi tshamiseka vanhu a va ha swi koti no famba va ya titliniki Mashi tanihiloko ni hlamuseti ku mapatu ma vavisekile swikolo a xi ngheni lavembe hi mhaka ya xiyimo lexi xa mpfula va ta za va hi byela ku vana va ta kota ku ya rini leswaku va hlayiseka Mohashi van'wani veri xiyimo lexi hi fikisiwe hi n'we varhangeri ka xona hi ku ka malembe na malembe swilo swi nga ndliwi loko swi ndliwa swi nga ndliwi kahle se na loko ku tshika ku va na mikhukhula yo kutani xiyimo xi nyanyisa hi swoswoleswo van'wani va nyika xikombiso hikuva vanhu va tshikiwa va akiwa lomu ku nga ka ti-flood line ku nga ndliwi nchumu loko ku akiwa mabuloho ku nga akiwi mabuloho ya xiyimo lexi xi fambisanaka na nambu walowo tanihi mfumo loko mi kha mi vona swiyimo swa muxaka lowo mi kha mi twa swirilo swa vaaki lavan'wana va tisaka tlhelo ra rin'wana mi ri yini Mohashi ku vulavula i xongela n'winyi hikuva swi leswi loko se xiyimo xi titani mpfula yi na matimba swinene ni vone buloho yin'wana yikulu yi akiwile ni vona yi kusuka phati yin'wana yi kha yi khuluka na mati hambi na tiyindlu hi ti vonile ti famba ko va ku Mohashi ti-bridge leti hi vulavulaka hi tona i nge kumbexani na vona va tikumile ti fambile na mati ma very strong Mohashi ko va ku loko munhu a nga ri ka xona xiyimo xexo u ta kuma kha vulavula swin'wana na swin'wana hina ha swi amukela ku loko ku ri timhaka ta vukorhokeri a hi nga ta swi kota ku famba hinkwako Mohashi hi kumeka hi ake tibuloho mara loko vaakatiko a vo hi twisisa ku xiyimo lexi it's a natural disaster i natural disaster hi ku mati va ntumbuluko a hi swi koti ku lwa na wona i ntumbuluko lowuwani Mohashi mi vulavule mhaka yin'wana ya nkoka executive man nga se mi chucha ya timhaka ta ku vanhu a va le ku yeni a titliliniki vanhu a va le ku kumeni mati xivutiso ku ta va ku
xana tani hi masipala mi pfuna njhani ka swiyimo swo swoleswo ngopfungopfu loko ka hi swi tiva ku himpela va koho van'wani namuntlha a ri vekiwe siku va ku i siku ra vona ro ya phaka mirhi na mindzuku i siku ra vona ro ya phaka mirhi sweswo kambe vele ku yeni masiku lama va lava va hanyaka hi mirhi yaleyi va tshamaka kumbe maphilisi malama va ma phakaka vhiki na vhiki siku na siku n'hweti na n'hweti hi ndlela yaleyo van'wani va vulavulaka hi timhaka ta mati ta ku mati ni vone van'wana va tsale hungu va ku vanhu va miganga ka xikundu xikombiso va nge kumi mati hi mhaka ku tipompo letiya ti fanele ti pompa mati ku ma basisiwa swi ku yini ti le ndzeni ka mati se swi vula ku mati ya tele kambe vanhu va ha mati munwa se xivutiso ku ta va ku tanihi masipala sweswo swimbirhi hi huma njhani mi pfuna njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo executive mayor inkomu muhaxi laha ka timhaka ta tliliniki ku na tibaki leti ti nga ku tirhisiweni sweswi muhaxi ku ti kota ku pfuna hi ku ma ti vona tibaki ti na madyondzo ta swi kota ku fikelela mara a ku fambeki kahle kambe va le ku ringeteni lava ndzawulo ya swa rihanyo ku endla sweswo muhaxi mati loko ho ku hava sweswi a ma kona hi ku na testiweri mina hambi ni na xigubu ni kangetelaka hi mabakete and mati ya mpfula sweswi ma tirhiseka ku zela hi ze xiyimo xi va kahle a hi swi koti ku va fikisela mati leyi va fanele ku fika kona muhaxi hi mhaka xiyimo lexi it's beyond our control vaakatiko a hi kombela leswaku hi tirhisana hinkwerhu hi twisisa ku hi weriwile hi na ndhambi tindhambi leyi yi tshame yi va kona ka malembe xindzhaku se a va kondzeleli va kangetela mati ya mpfula va ma virisa loko va nga semani wa mati lama muhaxi va ma virisa hi ku a ni ma swi vona ku xiyimo xi njhani se hawa va khongotela ku va endla sweswo leswin'wanyana swa swikolo totally a va tshami hi ku vhele ndzawulo yi cinci mara titliniki u nge vuli u ku munhu a nga kumi mpfuneko hi tirhisa tibaki hikuva hi tirhisana na lava va ndzawulo ya rihanyo muhaxi meyara a khensa swinene mani kumbe ku na swin'wana mi nge hamfambi mi nga swi vulanga ngopfungopfu loko mi yingisele loko mi kha mi tibulela kwalamu ka mi bula kona mi ri na president va tshembisa ku swi kota declariwa kumbe va declarile loko hi nga swi twi mi twe yini muhaxi va ta hi byela hi yimele ku twa swona ntsena mina lexi ni nga xi vulaka tanihi executive mayor wa xifundzatsongo xa Venda vanhu va nga khupuki tibuloho loko mati va vona mati va nga temteki va nga ringeti va hundza hi ku siku rin'wana va ta ku loko va hundza kasi patu leriya ri wele ndzeni a hi kombela ku a va hlayiseki a swi bohi loko va tsandzeka ku ya ntirhweni a ni kholi ku ku na munhu loyi a nga ta ka a nga swi twisisi ku xiyimo lexi xi endla ku swilo swi nga fambi kahle vanhu a hi ti hlayiseni mpfula ya ha ri ku teni muhaxi ya ha ri ku teni a hi hlayisekeni hinkwerhu ka hina muhaxi na tshemba na n'wina loko siku rin'wana vo va mi kha mi ya kwala ku haxeni mi kuma ku nga hundzeki muhaxi a swi mi ta swi endla ku yini muhaxi entumbuluko ni mi twile executive mayor khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo muhaxi na vayingiseri va tikwaxitli inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM ka vula eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 29 timinete kahle ka tsima 28 timinete ku bile awara ya 12 ta bula na premier hi twa ku va ri yini vona hi xiyimo lexiwani loko va vulavula hi vanhu va nkaye lava ku vikiwa ku leswaku va nga va hundze misaveni vanhu va nkaye va koho va khumbeka ka tindhawu ti hi ndlela yeliya na swivutiso swi hi vutisaka swa leswaku xana loko se xiyimo xi titani ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini lexi xi nga hi fikisa la kumbe loko mi langutini ku na leswi a swi ta swi hi swi papalatile ke swiyimo kumbe i timhaka ta ku swi yo tshikiwa ngopfu swilo swi nga landzeleriwi sweswo swa ku taniya na timhaka to leti ti khumbaku ku declariwa ka ku va xifundza xi weriwe hi khombo leswi executive mayor Vengeri a swi se vulavuriwa loko a ri ka timhaka ta rihanyo mi nga vileli n'wina mi nga tisa swivilelo leswi a swi khumbaku xibedhlele xa le Mapulaneng swa leswaku xiyimo loko moya mi ri 50 ku ta pfuniwa lava nga ta sala va ta byeriwa ku vuyani mindzuku MEC vele ka swo
vete ta va ta hlamula vhiki leri tako a hi fane hi vulavula na vona namuntlha kambe a swi koteki kokwalaho ka ku va ku ri na mphetsamphetsa leyi ya mikhukhula loko mo languta timhaka letiya ta maxele lava va swa maxele mi ta swi vona ku va komba ku xibindi xa la mpfula leyi nge le ku neni kona xa ka xa rhelela kusuka le a n'walungu vuxa bya Limpopo xi le ku rheleleni lexiya se xi nghene a Mpumalanga sweswi ni vulavulaka xivindi xa koho hi ku nga na level 10 xi nghene kwalaya xivindi lexiya kusuka laya xi tikomba xi kha xi rhela hi yo mhaka se swi le ku khumbeni na le KZN na le the Kingdom of Eswatini swi ve le ku khumbekeni sweswi namuntlha va koma tiporta laya se swi le ku tikeni ka xoko kona ntivi ku njhani namuntlha tolo ka ncayincayi a ku ri mati ntsena doroba leriya se a swi tivi ku n'we kwahalano mi le ku hlangana na yini kambe hi ta vula na vo Premier hi ndlela leyo tolo a hi teke xiboho hi ku a hi siku a hi nkarhi wa ku kombetelana hi tintiho kambe va economic freedom fighters va ri hoko a hi mhaka ku kombetelana hi tintiho i mhaka ku ntiyiso wu fanele wu vuriwa ku ya hi vona wa ku hi lo fikisiwa ka xiyimo lexi mina hawu njhani hi ku mpfula leyi va yona va ku he Khalango hi lo fikisiwa ka xiyimo lexi hi la ku twa vona ku va vula yini loko va ku xiyimo lexi hi nga ka xo hi lo fikisiwa hi ndlela yaleyo kambe ke sweswo hinkwaswo mingiserome hi ta vulavula hi swo endzhaku ka loko hi ye ka tinhlokomhaka ta mahungu leti hi nga ta tiseriwa tona hi sesi Lilian Hlavangwane kusuka kwalano hi nga ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni mina na wena a hi yeneni kona hi ndlela leyi ungayelele eka Afrika wa vulavula Butameni Communist Party na ANC tifile ene tingephut ene vumbhoni byi kona hi ti-election leti nga hela ta 2019 leta kwela ta 2024 ni swi voni ku yi tirhi njhani ko sala ku ri loko ho vuya ka ti-election leti nga tata va to kuma kwala va nga zama kona Limpopo na le Eastern Cape na mi byela ku Mpumalanga yi fambile already na la yi fambile Northern Cape se vo Salma Paile na vona hayi ku hava lexi va nga xi endla a swo ku na ti-by-election kwala xixiko va kuma 1% kumbe 1 vote kumbe 1%. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ndlela leyi mani fane mi twisanyana switsongo la a ringeta ku la ku tatwa va economic freedom fighters Premier va le ku vulavuleni na vateki va mahungu sweswi ni ngile ku vulavuleni na wena hi va komberi ku loko va heta ku vulavula na vateki va mahungu va ta swi vulavula leswi va ngile ku swi vulavuleni na va yingiseri hi ndlela yoleyo kambe ke hi lava ku bula na va economic freedom fighters hi ndlela yileyo va ri lava hi bulaka na vona i fighter Mabasa va suka Mupani kumbe n'wina mi vitaniwa komisana n'wina mi kumbe mi tirhisa ra fighter loko i ri ka masipala i yini i komisa kumbe i fighter Mabasa nhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene FM pfukile ngo vona mahaxi hayi fighter hala tlhelo ni chief whip ya EFF aka district so mi nga ni vitana fighter Austin or councillor Austin is hinkwaswo swi tshamisekile tolo loko hi nga endla nangona ku Afrika wa vulavula lowu ni swi tiva ku na n'wama yingisela mi ku hi vulavurile hina tanihi hi muhaxi na vayingiseri ku hayi kumbe xana hi nkarhi wa ku kombetelana hi tintiho lowu i nkarhi wa ku i nkarhi wa ku kumbe xana hi vulavula ku hi pfunana njhani ku ya amahlweni ivi na n'wina mi humesa xitatimende mi ku tanihi economic freedom fighters Mupani hi ri timhaka letiwani hi nga ka tona la hi lo fikisiwa a hi buleni mi vula yini kumbe moni yi veka hi ndlela leyi ku ya hi leswi a mi swi sungurisisi swona tolo ka vula i ntiyiso nkarhi lowu hi nga le ka wona a hi wona ku komba na titiwo hikuva leswi swi nga humelela i ndhambi leyi vulavulaka hi yona loko mi languta statement xa hina laha leswi swin'wanyana xi vulavulaka hi swona i timhaka ta ti-floods leti ti nga humelela xilo lexi hi nga fika hi xi kombisa swinenenene ngopfu i timhaka ta ku endzhaku ka loko ndhambi yi vi kona ti-warning leti hi vi hi nyikiwa hi lava weather services lava hi tshamaka na vona ka ti-IDP forum as a district hina la Mopani
leswi a hi vuyange hi swi landzelela swikoweto leswi va nga swi nyika ku fikelela la ka ku hi lavi ku vona ku va vo Thomas Makholwa hi ku vona loko swikoweto hi nyikiwini aka ti-session leti hi nga va na vona lava weather services na hina as a district lexi a hi fanele hi endli xona a ku ri ku landzelelisa ka tindhawu leti hi ti tivaka vanhu va hina va tshamaka ka tona especially ku fana na kwala ka tindhawu leti ta le Giyani ti nga na mikovakovo loko sweswi no kota ku vona swin'wanyana muhaxi aka deployment leyi a yi endliwi ntolo hi tsaleli spikara xa Mopani district ku hi kombela a special agent council leyi nga ta yi ta tshama as a district hi kota ku vonisana hina as a district hi famba hi languta tindhawu leti ta hina ku hi kwini na kwini na kwini la ku nga onhaka kambe a va kombisi ku lava ku tshunela hi va na michini wolowo hi pfumelela vanhu va kusuka ka province va ta endla that ntirho wolowo instead ya ku hina as an institution because we've got that mandate na disaster team hina yona amopa mara ya hina sweswi yo tshama yi languta yi hlalela yi nga ku we are spectators like community and leswi hi swi endlaku hina as a district mi ta kuma ku executive mayor o tshama kha humesa statement so be alert be vigilant hi timhaka ta Ndzambi and sweswo a hi ali swi fanele swi endliwa mara a swi pfuni ka lava sweswi va nga hava makaya sweswi va nga ri ku dyeni ka yini sweswi hina ho tshama ka endla statement hi kha hi vona vanhu timhaka ta Ndhambi mara ku na lava sweswi hi nga va khukhula lava ku help leyi hina loko a hi lo declare disaster ya district a hi fanele sweswi hi va nyiki swakudya na ndhawu ya ku tshama ka yona sweswi ni vulavula ha ri ku nyikeni ka statement na ku va wona timhaka ta Ndzambi ku hi nga cross lomu ku nga na mati mara ku na lava already sweswi swi nga va affecta a hele ku va pfuneni sweswi va ti phecha a mimitini ya vanhu instead ya ku hina as a district we show up i marito man'wani ku ya hi n'wina councillor Austin mi vula ku la mi nga yima kona a mi tivi resolution kumbe xiboho lexi nga tekiwa hi council lexi xi vulavulaka na swilo leswi hi nga ka swona namuntlha ku hava at all because we tried to talk to them executive mayor kombisa ku yena iya a North West ku na January 8 statement mara ku na ti-sign leti na leti already na tindhawu ta ku fana na vo Xawela va complaina ku lomu va nga endla leswiya swa ti-paving already se a ti va nyika problem van'wana va nga ha koti ku nghena makaya va swi ignore va ku hi repotela a local municipality we try to talk to the local municipality na yona yo tsala ku we are on it ku fikelela na sweswi they are still saying we are on it until ku ta president Tolo loko a fika a n'wi engage a nyikiwa report a la ku tiva ku as a district what did you do lexi xi nga fika xi hlamuseriwa i ku hayi no there is SNDF that is assisting people SNDF assisting people hina as a district what did we do hi endli yini as a district instead ya ku a fane na hina hi vi na investigation ya hina before president a ta fika kumbe before province yi ta nghenelela yi kuma hina hi endli ntirho wa hina wa ku cheka ku hina lomu hi nga tsemekeliwa hi mabridge na ndhawu ya le ka Xawela yi nga fambekiku hina le ka Ngove ku nga fambekiku tindhawu leti hinkwato ku fikelela vumbawula leyi a hi fanele sweswi hi va hi ri na resolution liya na loko se hi invite province hina as a district hi leri ntirho wa hina lowu hi nga wu tirha mara sweswi loko u vutisa ku the council of Mopani what did you know ku ndleka yini no one knows na executive mayor a nga ri kona Tolo ku reporta timhaka ta ntirho lowu ye a nga tholeliwa wona va ri i temekele hi bridge i tsandzeka ku ta laha ku nga na president se mina ni ri leswi I don't think it's true because i ncini xi ndlaku mi kaneta a ri tsemekangi buloho a ku na la ri nga fikeku twanani leswi nga endla ku ni kaneta loko premier va ku honorable Shayi va tsandzeki ku fika laya i mhaka ya ku lavan'wani va kote ku fika hi tichopa ku katsa na vona I don't think honorable Shayi va nga tsandzeka kuma chopa yo va languta la Mopani district leswi ku nga onhakisa xiswona because i ndhawu ya vona mara vona va fika va hlamusela ku ri hayi vona na provincial secretary ya ANC hi vo va nga busy na sweswo hi tlhe hi la vutisa ku provincial secretary ya ANC yi lava yini la because leswi i swa governance so hi laha mi nga kota ku vona ku vanhu lava a swi kombi ku a genuine call to help vanhu va ka hina yi kona ku ngo va ku ri ku na ku tsakela ku ta ku declariwa a disaster ya province because va tsutsumi va ya Avembe va tsutsuma va ta Mopani
ni twi ku nga ku va rhangi na hi leswi khukhu se ingaku va la ku swi angarhela swi va swa a province ku va disaster ya province ku ti-funds loko ti ta fikela le ka vona hina hala aka district hi nga koti ku interacta na vanhu direct and leswi swi nga fikaku swi tlhe swi hi vangela problem because hina hi tshamaku na vanhu direct na a hi fanele hi rhangi hina as a district hi declare a state of disaster la ka district ya hina instead ya ku a hi languteni ka ku ku ya hi n'we executive mayor a va vonakanga ku ya hi n'we makaneta ku executive mayor va nga tsandzeka ku kuma lexi xi nga endlaku ku mi fika la kumbe ku fikiwa la ku nga na president ku kota ku tanihi executive mayor va nyika report hi ku ya hi n'wina mupana hi le ku ngheneleleni helo ka vanhu lava nge le ku kaka yini hi ku pfumala ndhawu lava va nga ya va ya vekiwa stadium swi vula ku mupana yi ngheneleli kwalano hi ku a yi na resolution tanihi hi mupani district hi council yes se loko ku ve yimaninyana mavasa loko ku ri ku sweswo hinkwaswo mi nga swi hlamusela i ntiyiso a hi sunguleni kwalani ka ku mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi nga va ku xi nga susumetaku munhu wo fana na executive mayor ku koka milenge ku ya hi leswi mi swi vekisaka xiswona leswi ni nge le ku swi hleketeleni ku ni twa mavulavulelo ya vanhu lava a va ri kusuhi na president tolo ku nga va ku ri timhaka ta tipolotiki ta vona ta timhaka ta ti-conference leti ti nge le ku tshuneleni ti nge le kusuhani ka ku loko mi languta hi ku ya hi ti-team leti va fambisaka xiswona ku na team ya van'wanyani ya vaphuphi ku na team ya vapule na va John Mpe swi tikomba nga ku a va fambi swin'we se na ku tirha hileswaku swi tikomba nga ku a va la ku tirha swin'we mara swilo swa governance this time around hi mhaka ya sweswi swa state leti ti nga kona hi ku susumeto wa ku hi za hi vona na provincial secretary va tsutsuma na president na premier na minister of na MEC wa Coxa va siya executive mayor a ni koti ku twisisa ku yi nga va yi ri problem ya ku tsemeka ka block leri vongo i tsandzeki ku ta fika laya a ka Mbawula so yi nga va yi ri nsusumeto ya sweswo swa ti-conference and loko yi za yi va motive wu va wu ri wolowo ti-funds leti a ti nga ta ya ti ya tirhela community ti ta kumeka ti ya tirha swin'wanyana swa ti-political party tin'wanyana leti ti yaku ka ti-conference kambe a ni n'wina tani economic freedom fighters a mi official opposition ka mupani hi official opposition lexi hi kholaka xona sweswi aka the speaker of council i ku a vitana a special council agent special council hi ta hi ta tshama hi va na council ya hina leyi nga ta languta the whole entire investigation ya the whole district because hi onhakeriwe as a district hi va na a special task team ya hina ya la ka district leyi nga ta kota ku yi famba yi assessa ndhawu leyi hinkwayo hi ku va na report ya hina as a district laha hi nga ta kota ku escalate ya ku ya ka province province yintshwa ya ka national mara hi sala hi owna a report not ku hi ta endleliwa a report by the people from the province hina hi tshamini lawa so we are calling ni lava ku ni swi tsala hansi swilo leswi councilor Mabasa hi mhaka ku ni lava ku vona ku loko vo tshika va lave ku hlamula ku xikombiso va mupani hi office ya executive mayor kumbe hi office ya xipikara ni ta kota ku ni va vutisa ku hikokwalaho ka yini va nga ndangi leswi n'wina mi nge le ku vulavuleni hi swona n'wina loko mi kha mi tsundzuxiwa ku tikomba ungeti ku ta timpfula ta matimba la mupani a ku ri rini a ku ri last year I think it was May June lera ku te munhu wa kusuka ka yini ka huvo ya timhaka ta swa maxele hileswaku leswi vulaka hi va na leswi ngo i IDP forum IDP forum yi endliwa each and every quarter ne laha hi vitanaku weather service lava va swikolo hi nga na vona va ti-TVET va Kruger National Park all the department leti nga koho la mopani hi ta tshama na vona hansi hi va komba leswi hi nga sungula na swona ka strategic planning ya hina loko sungula lembe ku hi twanane ku hi ta endla leswi na leswi as a district ti-stakeholders leti nga kona ti vula commitment leyi tona ti nga na yona aka district ku hi nga hi ta pfuneta ku create mintirho aka sector ya farming hina hi ta pfuna hi leswi swa maxele hi ndlela yaliya so vanhu lavawani hi va hi ri na vona each and every
IDP forum leni vulavulaka hi yona va rhambiwa va ta laya va ta hi presentela va hlamusela leswi swi nga xiswona so i swilo leswi ni ngo swi neglect-wini all along ni nga tshemba ku swi yo neglect-iwa because a ti ta ku vona ku hisa njhani hala Mopani vanhu va ti byela ku hayi swi nge endleki swi nge endleki se a hi yeneni ka loko mi ringeta ro sungula ku speaker ro a hi veneni na special agent council a ku ri swi kombisini last week hi papila ivi ri tikomba nga ku ra neglect-iwa a ri hlamuriwi ivi na tolo hi tsala papila rin'wanyana hi vona ri nga hlamuriwi namuntlha hi pfuka ku hi endla commitment yo va fonela lera vhiki leri nga hela loko mi ku ri neglect-iwa ri fikile swa tiveka ku ri fikile papila leri email hi sendini hi khe hi va sendela na ti-WhatsApp speaker swi tikomba swi hlayiwini swi thikini ti-blue letiyani a ku vanga na nhlamulo leyi nga vuya back ivi hi za hi endla effort yo fona kunene ku hi sendi mapapila hi ti-email ta ku kombela special agent council sitting a hi tivi ku nga va ku ri leswi va nga hlamula swona namuntlha nampundzu ve ti ri no va ha lava ku ya ka PMT because va vona president already va tile va ta declare timhaka ta disaster se ni ku nawo a hi vona assistance ya national na province yena as a district why we are becoming spectators because hina hi fanele hi una report yes leswi nge le ku humeleleni ka territory ya hina before we can get help from the province and the national hi va hi ri na leswi hi nga ta va hi swi draftile swi oniwa hina as a council ya Mopani district we can't just rely ka report ya province hina na hina hi fanele hi endla ya hina investigation ya ku komba ku impela hi yini aka mbawula hi swi vonini leswi nga humelela hi yini ka Ngove hi jikajikini tindhawu leti hinkwato va nga complain avo majeje hi yini tindhawu leti hinkwato mara sweswo hi leswi swi nga ri ku endlekeni ku a ntivi ku nga va ku chaviwa yini ku hi va na that meeting nemetweni councillor swi kova ku loko ku ve swa tipolitiki swi nga nghenelela na laha vanhu va fanele va kuma mpfuneto kona se ni swi vula ku hi na xiphiqo tanihi tiko kambe ni mitweni a ni ku kumbexani mi la ta vula ku hayi no kusuka malembe ndzhaku a ku le ku tirhiweni sana ta ku mara na n'wina mi kwalaya mi va mi kha mi endla yini kambe hayi na mi twa laha mi fambaka hi kona councillor Mabasa nkeseli swinene hlayisekani ku dya ku henge timhaka ta kambe hi n'wina lava va tshama mi ku plati yi ningini ka mirhi hinkwawo mati ma huma ku hala kaya sweswi ku nga na tetani kumbe swi yimini sweswi mpfhuka ni na 3 days a ni le ku hlambeni ene loko ni kha ni fonela lava va ndzawulo ya mati hala ka directorate a ku na un'wana hlamulaka ku yini va ri no since va nyikiwe papila ra ku ya tirhela makaya ma swi vona loko munhu a kha a tirhela kaya ntirho wa ku va a vona ku hina mati loko hi n'wi repotela a ni tivi ku a nga va swi tekela nhlokweni ku a hi na mati hina la a section A na almost 3 days since timpfula leti nge le kunene a ku na mati at all a ku na loyi kumbexani timpfula ti kavanyeta matirhelo ya vo ya siku na siku kambe a hi tivi hi ta twa kumbexani va ta hetelela va tlhavekile va ta hlamula hi khenseli swinene buti wa mina no khensa hina ya dzinginika na sweswi plant thank you eko i va economic freedom fighters loko ve hi vo va kaneti va ximfumo va xifundzatsongo xa Mopani executive mayor ve mi tsandzeke ku kuma tilifiti to ya nhlengeleta to ya vona leyi ku ri na president va hleketela kumbexani timhaka ta ti-faction n'we mi ri yini hi kona ma pfumeleriwa ku hi mi ta na tlhelo ra n'wina mi ta hlamula sweswi va vulavulaka hi swona loko ku ri ka hi ti-faction tanihi Mopani kwalaho hi ka hini loko ku a mi fanele mi va na resolution kumbe xiboho lexi mi nga ta xi yisa ka province loko mi kota ku hina tanihi Mopani hi swi vonini leswi na leswiya se hi teka xiboho lexi tanihi Mopani swi va swi kha swi fambisa ku yini ka swiyimo swa muxaka wolowo hi la ku twa n'wina va ri kwerhu ngopfungopfu n'wina mi nga kwahala a Mopani ni vone ku ri na gandaganda kun'wana laha ya tlhelo ke le ka buloho lera ro nghena ka Ngove loko suka Giyani a ni tivi ku ri va ri kha ri komba yini leswiya swo komba ntsene ku loko i ki famba hi nambu luwa wa Ritavi hi hala ka Ngove hi ku nga hansi ku tlula hi hala masirheni ya le Giyani swi vula ku loko ku na ku voyamela ya ni mani swi vekisa sweswo swi vula ku nambu luwa wu voyamele nyana
kumbe hi hala ka ngove kule hansi loko ku hi ndlela yaliya se hiyo maka mati yo tala ya tahala amatshan'wini ya ku kumbexani ma nga famba ya 14C na tindhawu ti tala va 14B sweswo swa ku taniya se timhaka tin'wana leti a hi ta tsakela ku twa na n'wina kumbe angula mukuyeni eka tona muyingiseri wa mina nomboro yaleyi ya ntolovelo 0860002543 hi twa ku leri tlhelo mi nga ri khoma hi rihi loko mi ri na timhaka tintshwa na n'we mi hi byela ku timhaka leti n'we mi nga na toho tintshwa hi tihi hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ukayelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga leswiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa ku tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula enogoroko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona hi ndlela yaleyo ka ha ri na swo tala leswi nge le ku endlekeni va ka hina i swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta fanele hi swi languta loko hi kha hi languta ngopfu ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona hina tanihi hi vaaki loko hi kha hi languta matshamele ya swilo a ka xifundzantsongo lexiwani ka ha ri ku laviweni ku na xitichi xin'wana xa thelevhixini a xi komba ku n'wana loyi a nga khokhoriwa ekumekeni a ku swi na ntiyiso ntshembeko ya xo hemba hi ku swivikelo leswi nga le ku kumekeni swi komba ku ayikho a nga se kumeka kumbexani se hi kumekini mi ta hi byela hi ta twa n'wina a ku ri na xitichi xin'wana xa thelevhixini a xi kombisa sweswo kambe hambiswiritani premier tanihi sweswi ni nga vula hi ta bula na vona loko hi ya mahungu na misava hi ta twa ku va ri yini loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku sweswi va kume yini na koho hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti swi le ku hlweleni ku va ku tekiwa xiboho mayelana na ku hlambanya xiyimo xa khombo eka timhaka leti ti nge le ku endlekeni loko hi kha hi languta ka matshambele kumbe hi kha hi languta ka hi laha vaaki va nge le ku hluphekeni ha koho kambe ka ha ri na vaaki vo tala lava va ha ringetaku ku va twa ongeti vo tanihi vaaki va nga ringeta ku vona ku timovha ta vo ti tiye ku fika kwihi sweswo swa ku taniya i mhaka yin'wana leyi kumbexana ni ta tsakela ku na n'we mi nga koho kolomu mi va ku mi ri kona xiximani timhaka leti mi byeriwaka toho ta leswaku hambanani na ku tikuma mi kha mi huwela matini hi ku loko mi nga swi xiximi swoswoleswo swi hetelela swi vanga xiyimo xo tika swinene ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku xiyimo lexi hi nga langutana na xona a xi tiviwi hi munhu naswona loko xi ka xi nga tiviwi hi munhu xi kutani swi vula swo tala mayelana na matshamelo ya swilo hi ndlela leyo ni vone un'wana a ni rhumele video yin'wana kha komba van'wana va kha va mati ya fike amutini movha yi khukhuriwile yi pakiwe tlhelo ka yindlu yi khukhuriwa hi ndlela yeleyo kambe hambiswiritani a hi mutweni kumbe ri yini 0860002543 wo sungula hi loyi ni hlekani ahee minjhani Botfest hi pfukeni minjhani kona heyi ni le ka mapiyano a ni na ku inananyana laha ka ndhambi Botfest swa chavisa leswi nga halena na sure ku na video yin'wana ni mi rhumeli yona ya bridge rin'wana ra Pfunda Maria Road ra R524 ri celekile sweswi mo hindza hi lane yin'we to salanyana lane yin'we yo kota ku timovha ti kota ku hindza ma swi vona ene va lavo hi va rhumerile leswi ya mi nga ni rhumela ni va rhumerile va tatana mongwe va komba ku vele ku swi landzeleriseni se ko ya kani loko hungu ri suka ka loyi ri ya ka loyi van'wana va hetelele va ri landzelela ku ya hi laha va fanele va ndza tona van'wana a swi va vavi a va ri landzeleli Botfest laha lexi lavekaka va ka ha laveki mabridge lamo taniya ku la ku ndliwa laha mo suka hansi ma reinforciwile lawaya ri kota ku pfuleka ku va dyiholo dya kahle swa chavisa na sweswi ni vula ni kha ni suka kona a hi yeni ka tiyindlu Botfest vanhu lava nga weriwa hi va over 15 wa vanhu tiyindlu ta ha ri ku weni ni swi tiva ku a ni hi le ndhawini ya ti-rural area makile leswi swa maguvati yo wa mi nga hleketangi mi twa yi ku yi vuya hansi swa tika Botfest
se mari tuman'wana mi vula ku timhaka letiya ta nguva leya yi nga tshama yi va koho ya lembe ra 2000 ya mi tivitana hi tindlu letiya phumani ku xaya swi vuyile. Swa vava Botshet. Mani van'wani va ha ku ta pundolo va ri ku rileni va ku a ni tivi ku ni ta ku yo mani ku se ku wina leya ni tshembi yona. Loko mo swi langusa mi ta swi vona ku a swi amukeleki loko hayi loko ku we tiyindlu va koho va tirhanaka na sweswo ku fanele ku kumeka matende ku fanele ku pfa ku kumeka ndhawu yo tshama kusuka kwalano va ta va akela tiyindlu va lava va tirhanaka na swona hi ndlela yaleyo kambe swi fanele swi mangariwa kumbe swi tivisiwa mukhanselara a ta kota ku swi hundzisela vembe yi kota ku vona ku swa fika ka ntshamiseko wa vaaki na va ndhawu liya ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki swi ndliwile sweswo. Ya to swa ka swa zaniwa mi nga tlhela mi nga rivali ku na liya ni nga mi byela ku na mabridge lama nga pfariwa ni mi byerile leyi hambiloko mi yo rivala mara ni mi byerile ku na kontraka leyi kha yi endla mapatu lama paving yi pfaleli mabridge mati a ma le ku fambeni dewile swa ma fambisa swona ma tsutsuma hela kun'wana na vanhu ma vona hi yo problem yin'wanyana ma vona swa vava ende mina a ni na swi tiva a no la ku campaign kumbe ni va mukhanselara kumbe ni va yini mara ni vula swilo leswi nge le ku vaveni a ku na munhu un'wana a nga mi byelaka handle ka mina ka tiko na swi tiva ka matiyani ku hayi na mi twa vutomi ano lava mukhanselara lexi ni xi lavaka i ku lava ku swilo swi va right mabridge ma pfariwile lesayiti leyi nga vekeriwa ka leri nga vekeriwa hi le ku tsanana hambi a na ni mativa a ni ta mi byela tisayiti ma swi vona mara mhaka yi kula a ta mi byela sweswo ku hafa botsete ndhawu sweswi loko mi heta ku vulavula na lava mi vulavula na vona ni ku ve xidede xi rihelinyana xi ya Mpumalanga yo vhe ku vuyani foni ende a yi yimile hi tele se vula ku loko ni vulavula yo vhe ni yi vitala leswiya swa le flamachinini ni mi twile vutomi na keso swinene xiyimo xo tika lexi xiyimo xo tika hi yo mhaka minkarhi ya ku tala hi vulavula hi timhaka ta ku ku sivela swi tlula hi ku tshungula hi va ka yena ku sivela swi tlula hi ku tshungula a hi tekeni laha mingiseri nhlekani khalanga njhani hi pfukile hi nga vona papa hi pfukile mi vulavula na Sithole kwala Cape Town Park inkomo Sithole timhaka ta ndhambi khalanga na vayingiseri loko mo landzelerisa timhaka ta va maxelo ka leswi swa mahungu va sungurile ku swi tivisa vhiki or mavhiki mambirhi mpfula yi nge se sungula kuna ku mpfula leyi taku milambu lomu yi nga tshama yi fika kona ka malembe ya 50 lama nga hundza ya hundza kona se na hina vaaki swa tikomba ku a hi landzelerisi swilo leswi kambe hambi swi ri tano loko mo languta matirhelo ma government hi October ni nghene Kruger ku na mpfula leyi nga na malembe mambirhi ma nga hundza patu ri le xikarhi ka Skukuza na Lower Savi ku na mabridge lama nga khukhuriwa pace ya government yi slow ngopfu leriya ra ku mapatu lawa kumbe mabridge lawa a va ri busy hi wona swo boha ku ma khukhuriwi futhi va fanele va sungula hansi hi ku a va nga se heta ene loko mi languta 2013 hi ve na ndhambi ya 2000 mina ka hele ka Xikundu ndhambi ya 2000 loko mi cheka Kruger va makile ku a yi fike kwihi bridge ri kulukumba ra ku nghena Alithava loko mi ta hele Mopani ri na xirhelelo loko mi ya ka rona mara se a ri flat hi mati sweswi laya ka 2000 yi hundzile loko mi landzelerisa hi 2013 a Xingwedzi a ku vangi na mpfula yi nga vonaka a Xingwedzi a ku vangi na mpfula yi nga vonaka hala switandini mara kun'wana kwalaha xikarhi ku ve na mpfula yin'wana yikulu leriya ra ku loko mati ma ya fika a Xingwedzi rest camp a ma fikile ka rivati a ma hundze loko va swi tiva vayingiseri ku na vanhu lava nga humesi loko mi ri ndlwini a mboheka ku huma heleliwangwini va lava va nga tlakuleriwa so timhaka ta mati
hina vaaki xo sungula lexi ni nga blema ku vaaki mara ni nga va blemi ngopfu i mhaka ya ku loko va lava ndhawu ya ku tshama ma swi twa na n'wina ku na vamatshaminkani ku na vamatshaminkani ku na tindhawu letiya loko switandi swa ha pandiwa hi masipala a va nga pandi switandi ka tona hi ku tiva ku ti na tlangasi xivulavulelo xa Xitsonga xi ri mati laha ma nga tshama ma yima kona ma ta yima futhi siku rin'wana va masipala va swi tiva ku na leswi ya venge i flood level ku ankoveni loko lembe rero ku ne pfula mati ma tshame ma fika la loko mi landzelerisa hi vanhu va le Jangskei River a Alexander lembe rin'wana na rin'wana hi mhaka ku va landzelerisi swileswi ku va ku ri na ku khukhuriwa ka vanhu mhaka ku kova lowuya a va swi tivi a va na flood level a va ha yi tivi ku a yi fike kwihi hi mhaka ya ku kala ka ndhawu munhu loko a fika ku manyana ndhawu a swi teka ku ha yi hlayisekile i va ti makela kwalaha a ti tshamela kona nkarhi wo wu nga ni vondoka hileswaku a mi kha mi ta na xitori lexi kahle kambe wu ni vondokini nkarhi wu vula ku hi nyika lava va mahungu ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ni khensile mahla inkomu papa a hi kumeni mahungu ya misava hi no Moses Lilian Hlabangwana a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Umngana Lona FM na ngana ku Africa wa vulavula languta nkarhi i 10 minutes ntsena ku bela hora ya 13 hi ku tshembise ku hi la ku bula na premier xifunangolo xa Limpopo hi twa ku va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta mikhukhula leyi nga kona mi va twile kha hi vulavula na va MEC hi vulavula na va meyara ka masiku lama ya nga hundza se hi la ku ta swi twa kusuka ka citizen number 1 hi twa ku va ri yini sweswi a ku te na president ve ri swi tandisa ku yini ku ya mahlweni kambe ke hi ta kombela va sungula va hi nyika xifaniso xa ku fika sweswi ku endleke yini a Limpopo ku ya hi swiviko leswi va nga na swona ivi hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi twa ku se ku yisiwa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo ima hi va amukela hi kota ku va hi bula na vona Premier Nhlekani mi amukerile ka Umngana Lona FM Nhlekani Khalanga na vayingiseli hinkwawo na ku khensa nkarhi Khalanga a khensa swinene Premier ni mi vone mi khandziye baki kambe swa baki hi ta swi vona ndzhaku nyika ni xifaniso xa ku loko mi ka mi timpfula leti sungule ku na vanhu va ri ku kayakayeni mi le ku voneni ka yini tanihi xifundza ku fika sweswi Khalanga swilo leswi swi humelelaku swi twisa mbilu ku vava vutomi bya vaakatiko bya Limpopo ku fika sweswiwani kusukela hi December 25 hi Christmas loko timpfula leti sungula hi vone vaakatiko namuntlha ku na vambirhi van'wana se nomboro ya kona yi ta ka 11 because vutomi hi byona byo sungula lebyi hi fanelaka ku byi sirheleta so loko hi languta sweswo hi vona mindyangu yi onhekile ku na vaakatiko va more than 1600 lava a va ha ri na makaya a va ri na nchumu mi swi voni loko hi ri le ka Mbawula tolo na president laha a va tshamaku kona ko sala u nga ku i rivala laha vafana va tlangaku tibola a swi kombisi ku ri a ku ri na miti a ku tshama vanhu se that's why hi ku xiyimo lexi xi bihe swinene ha swi vona and unfortunately lavaya va weather services va kombisa ku mpfula leyi ya hatana va hi veka ka red alert va hi veka ku ri hi nge level 10 liya yo tshuka swi kombisa ku swa ha ta biha swinene se loko swa ha ta biha swinene vaaki va mi tsundzuxa ku vaaki va fane va ndla yini loko se mi kha mi byeriwa ku hey swa ha ta biha a ndzi kombela ka vaakatiko ku loko i vona nambu wu tele i nga ringi i lava ku nghena kumbe xani van'wani va kona ma swi vona ka ti-Facebook va lava ku trenda va lava va ri ti-likes va lava ku va trenda ti-page ta vona i kuma ku un'wana i lava ku kombisa vanhu ku ri yena i champion a nga swi kota unfortunately vutomi bya wena
na vutomi bya vanhu van'wanyana, because loko nambu wu rhwala mati laya ya ku teka, hi fanele ku ri hi tisa maphorisa, hi tisa va ti-EMS, hi tisa masoja va fambana na ku lavana na wena. Loko va endla sweswo na vona vutomi bya vona byi va ale nghozini. So a hi kombela ka vaakatiko leswi xana swi ri tani swi va ti-problem. Hi ve na meeting na timeyara na vona va weather service. Timeyara a ti kombisa ku vona va ti tiva tindhawu ta vona, ngopfungopfu laha hi ti vitanaka ku ri i ti-low lying areas kusuhana na nambu. So loko a hi kombela ku loko hi nyiketa ti-warning, loko hi nyiketa ti-warning mi twa hi vulavula, hi kombela ku loko i tshama ndhawu yo tani swa antswa i muka i ya kombela eka maxaka ku ri i kota ku tshama laha ku ri safe. Hambi mpfula yi nga ni, at least ha swi tiva ta va safe, mara if mpfula yi na, because ti-flood leti swa ku flood tiyindlu leti swi endleka ko tala navusiku. So that's why a hi kombela ku mi endla sweswo loko hi ku mi nyiketa red warning sign ene ma swi vona ku laha mi tshama ko low lying area, hi kombela mi muka. Xin'wana lexi nga xi vona, ku na vatswari lava hi kombisile ku ri ku na swikolo swa 1,400 leswi hi nga ku a hi swi pfali, swi ta pfuna late. Mara ku na vatswari van'wani va ha fositela ku ri va lava ku yisa vana eswikolweni. Mi kuma ku va le ka ndyambu va nghena va endla chain, un'wana mutswari a nyiketa n'wana loya a nyingetiwa va ri va tlula andyambu. Na sweswo hambi hi ku mi ta kuma ku reason yo sungula vatswari va rhandza dyondzo, a va lavi vana va vona va misa dyondzo. Xa vumbirhi mi kuma ku ku na van'wani vo lava ku hayi a hi endli leswi hi kota ku trenda kumbe yini. Se van'wani va ku hayi mfumo lowu a wu hi endleli maburoho, a hi wu kombisi. Why ni ku sweswo na swi kombela ku hi nga ngheni andyambwini loko wu tele, vana that's why hi pfale swikolo leswi swi ri affected. Because loko u ri tani ma ha ri busy, what if ku na damu rin'wani ra tala ri baleka kumbe va pfula mati ya damu, n'wina ma ha ri busy khalanga, n'wina mi tiva mati laya ya fika ka n'wina ma kota ku nghena ka wona. Loko a ta a huma adyamuni a ta mi teka hinkwenu na vanhu lavaya na vatswari. Se a hi kombela ku hi ri xifundza ni vulavula na MEC va pfumela na hina ku hi ta endla catch up plan loko timpfula leti ti herile, ku ri vana va hina va kota ku catch up na van'wani lava a va nghenaka swikolo. Loko hi ri mfumo hi ku xikolo lexi a xi pfali n'wana a tshami kaya, hi ta n'wi endlela catch up plan. Kambe loko mi ta va mi hlangane na president Tolo premier va mi tshembise yini, ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ku na leswiya swa ku se xifundza xa Limpopo xi le ka xiyimo xa khombo, swi vula ku hi fanele hi ya nghenelela hi kota ku va pfuna. Hi ku a ni sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina premier, ku na mati matata exifundza xa Limpopo mara vanhu a va le ku nweni mati, vanhu a va le ku koteni ku famba lomu mapatwini hi mhaka ku mapatu ya onhakile. Swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku va mi teka xiboho xa ku sweswiwani xifundza xa Limpopo ha pfumela xi le ka xiyimo xa khombo, kambe mi nga se ni hlamula premier ni kombela ni hundzisa xinavetiso lexi xa 45 wa tisekendi. Hi le ku buleni na premier wa xifunakulu xa Limpopo endzhaku ka timpfula leti nga le ku tiseni ku tika ka vutomi bya vaaki va le Limpopo, ngopfungopfu an'walungu vuxa bya xifundza hi laha xiyimo xi nga tika ngopfu, kambe swo va kona ntsena kambe ku na tindhawu to hambanahambana. Premier hi nga hundza njhani ka xiyimo xolexo? Vanhu sweswi mapatu ya tsemekile i ntiyiso, ku le ku ringetiweni ku laha ku pfaleka ku pfariwa, kambe ke van'wani va ha mati. Loko mi ri na president Tolo vete swi ta endlisa ku yini? Okay, Khalanga, hi fanele ku twisisa ku ri ku na ti-act ta ti-parliament leti ti hi pfunaku ku govern.
ku ri hi kota ku gamela se loko xiyimo xi ri so leswi fanelaka ku humelela i leswi hi nga swi endla hi ri xifundza hi vitana meeting wa timeyara ti-municipal manager COGTA na ti-department hinkwato na ti-MEC un'wana na un'wana hi n'wi byela a tisa report ya preliminary ya ku kombisa ku onhakele yini na yini na yini after hi kuma sweswo hi teka ti-report leto through COGTA hi siyisa le through hina hi ri province hina provincial disaster management committee team yi le ka yina murhangeri wa yona u teka ti-report letiya ti-consolidator exco yi ti adopta ti famba ti rhumeriwa le ka national disaster forum va national disaster yi hlangana yi languta ti-report yi advise minister na president hi kuma declaration va declare mara sweswo a swi ri hina a hi endli ntirho loko a yimele that a disaster to be declared that is why mi vona ku loko swi sungula ku humelela hi fonele hi tsalelana lavaya va minister wa masocha ku ri hi kombela ku pfuniwa na vona va release masocha ya vona ya va pfuna hi activator jog ya hina ya province maphorisa va hina na ti-EMS ta hina va famba hi tichopa va pfuna vaakatiko department ya COGTA na timasipala ti lavela ku vanhu va nga tshama kwihi va va kumela tindhawu leti va ta va tshama temporary hi va nyiketa sponge matrasi na swakudya na yini na yini hi ri xifundza lembe leri nga hundza because hi vone ku va na ti-problem to tani ku va na ti-disaster that's why hi langute ti-section laha ti hi pfunaku ka government ku ri hi nga endla njhani ka constitution ya hina ku hi kota ku tirhisa leyi kombisaka ku 1.2% ya budget ya xifundza mi nga yi ring fence ku ri yi yimela ku va na xiyimo xo tani hina yona fandi leyi yi yimele ku ri loko vanhu va hete ku assessa swilo hinkwaswo va ha yimele national va kota ku yi tirhisa laha hi nga kotaka ku yi tirhisa ku sweswiwani ku fika sweswi loko hi assessa ti-infrastructure ta hina swilo leswi nga onheka hi kuma ku hi ta lava mali not less than 4 billion mara yaleyo i preliminary ya sweswi mara loko mi twa va weather va ri ha ri ka level 10 na nsonto na Monday ha ta va na ti-problems so na kombela vaakatiko i weekend tshamani makaya loko mi ka mi vulavula mikutani mi kombise timhaka ta ku vanhu lava nga khumbeka ka mafu lama va nga va namuntlha se va fika ka 11 ma swi kota ku kwala mi nga kona premium mi nga kota ku yi byela ku mafu lama a ma endleka kwihi la ka xifundzakulu xa Limpopo khalanga leswi ndzi nga ta kota ku mi kombisa because ndzi te mafula hi laha ya nga humela kusuka December ndzi kombisa ku leswi ndzi lava ku mi nyiketa vanhu lava hi ri na vona ku fana na le Afrika Khomu Tubati ku na muganga lowu hi vitanaka ku i India ku ve na munhu n'wanuna wa malembe ya 68 loyu a nga tekiwa hi ndyamu namu I'm not sure ku a tlula kumbe a kumela yini laha ka xifundzantsongo xa Capricorn le a masipala wa Blueberg va ndhawu leyi va yi vitanaka ku i Makayipele ku ve na vanhu vambirhi n'waxisati na n'wanuna 67 years na 42 years na vona same story drowning then hi kota ku ya le a Waterberg nakona ku ve vambirhi a ndhawu leyi hi vitanaka ku i Veidhoek na Galakwena village i miganga ya kona ku ve na n'wana wa malembe ya 7 na
na n'wanuna wa malembe ya 24 se mi ta vona ku na le amogopong modimo lle ku ve na vambirhi ku ve na vanharhu ku ve na tatana wa malembe ya 40 na n'wana wa 13 na un'wana vambirhi vana va 13 na vona i Granny tolo mi ta tsundzuka ku loko hi ri na president ku ve na n'wana le a Giyani Ambawula wa malembe ya 4 namuntlha hi kume ku na n'wana wa malembe ya 14 le a Apel na yena ku vile drowning ku tlhe ku va na mukhalabye le a Phalaborwa na mbula suswa namuntlha mukhalabye le a Phalaborwa na yena ka ndhawu leyi va yi vitana ku i Malungana muganga wa kona i Malungana na yena va vulavula ku na yena i drowning so ma va vona ku ri 11 i nomboro yikulukumba swinene i nomboro yikulu swinene Premier mi nga si famba ku na van'wana va nge le ku vileleni ku hikokwalaho ka yini loko mi kha mi famba laha hinkwako tolo loko mi ri na president a mi fanele mi va mi ri na tatana kumbe vafuwi va Musanda va Madaji hiku leswiya a swi vonaka swi ri a government event swi te njhani mi famba na vona i murhangeri na vona wa vaakatiko na vona a va kuma ti-complaints a hi vona ntsena a ku ri na vanhu van'wana varhangeri vo hambanahambana lava a va famba na hina loko hi famba hi vona tindhawu leti se loko ku ri ku na disaster a hi ri mfumo hi ri wena i nga ti because i swa hina swa mfumo ku ve na ti-NGO leti ti hi pfunaku a hi va mfumo ki NGO vurhangeri bya kona na vona va hi pfuna ku famba ni nyiketa ku fana na lavaya va Madaji ni vone ku sweswiwani va humese instruction ka timembara ta vona hinkwato ku ri un'wana na un'wana loyi a ri na swimbalo loko i tiva ku wena ximbalo lexi hembe leyi kumbe buruku lebyi kalanga u nama tin'hweti tinharhu u nga si tshama i mbala i tisi ka ti-office ta hina na ka ti-region ta hina hinkwato hi lava ku ya pfuna vaakatiko lava va nga lahlekela mpahla hinkwavo i vurhangeri byebyo a va nga ta swi endla sweswo if a va nga yangi va na vona va ya va tiponela ku ri ku humelela yini se because a va ri kona va swi vona a hi zanga hi ku va nhlangano wu va ngati va NGO yi va ngati wun'wana na wun'wana loko ku humelele swo tani wun'wana na wun'wana wa pfumelela ku ri a ta hi pfuna hinkwaswo leswi a ri na swona loko mo ni vona ni ri na ti-NGO van'wani va famba na ti-gift of givers a hi mfumo vanhu lavaya mara va ta hikwaka ku va khome va vona ku na vona va nga pfuna hi lexi na lexi na lexi se vanhu vo complaina because va vona ku ri hayi va Madaji va huma ka ANC after all Limpopo yi le hansi ka ANC hambi a ku te un'wana wa DA kumbe ku te un'wana wa yitlangano wihi a hi nga ta n'wi hlongola hina especially loko ku ri wa vona secretary miya a ri pfuni a ni tivi ku vanhu va ka hina va lava yini ni lava yini because vurhangeri byinkwavo wena ni khomeni mingisero wa mina yi pfa yi tsema seni Premier a ni swi tivi ku kumbexani kumbe se hi vulavula na n'we ngopfu se yi karhela a ni tivi kambe yi karhele because ni hlamula vanhu va n'wina va ku rhandza ku complaina khalanga mi va voni van'wani tolo va ku why Premier a sungula a chakhuma ka vona a nga yisi president Ambawula a va lavi na ku tiva ku chakhuma was not even ka program ya hina a yi sungula Giyani yi fanele ku ya a Phalaborwa
yele a tswinga la ku ri na ti-problem a va phafuri mara vanhu lavaya va ti-pilot na va ti-weather va va advise ku mi nge yi le mi nge koti ku hanya le se hi sungula ho yima le a Chakuma hi kombisa president hi yimele ku le ambawula because a ku ri na mati ya tele hi yimela ku ri mati liya ya sungula ya hela ku ri hi kota ku ta lenda mara a va lavi ku twisisa sweswo ho sungula ku i sungula a Chakuma un'wana a ma byela ku Poppy a nga velekiwangi na le Chakuma i velekiwe le ka Mashamba 80 kilometers ku huma a Chakuma so vanhu va ka hina ntirho wa vona i ku complaina nampundzu hi sungule hi ya exikolweni le ha yimele weather ku ri yi reduce leti ti floods na mati layi ku ri hi kota ku fambeka a ni ri va intelligent va fanele ku hi advise hi sungule ku ya exikolweni a Sekhukhune va rhuketela va ri i te exikolweni mara a nga ti lawani hiya loko hiya i thoma i sungula a Chakuma a nga sunguli lawa sweswiwani va taka n'wina va ri i ta na why a famba na secretary un'wana wena why u nga tangi why wena i nga pfuni vaakatiko loko u vona ku va na problem na mitwa premier ni le kusuhi no heta kambe kumbexani hi 30 second leti ni nga sala na tona premier veri loko mi fika eGiyani a mi tangi na executive mayor wa Mopani veri va tsandzeke ku kuma transport yo fika laha mi ri kona mara van'wani veri hayi kho i timhaka ta ku se ku na swilate a Limpopo i ntiyiso sweswo n'wina mi swi basisa mi ku yini that's why ni ku Khalanga ni nga yingiseli vanhu lava executive mayor hi vona ni vulavulaka na vona va hi advisa ni byerile ku ri a yi fanele hi ya Phalavurwa na president mara va hi kombisa lava va weather ku Phalavurwa mi nge koti because weather ya kona yi bad a ku ri level 10 nkarhi loyi va ri va ta hile ka level 10 mayor mabro ya 4 ya ku nghena Phalavurwa Khalanga mabro ya 4 ya onheki mayor va fana na munhu loyi tshama ku a Mesopotamia a land between two rivers a va koti na ku huma a Phalavurwa executive mayor va rhumele va mana na Basani va rhumela va na tikhansela leti ti tshamaku a Giyani hi vona va nga ta mi va na va mana na va Basani hi va na van'wana va tikhanselara hi endla ntirho wena i tshame ekaya a wendi nchumu wa wena i ku lava ku vanhu va olova vanhu va fa hi problem wena ntirho wa wena i ku discourage vanhu ku ri va nga tirhi mara mina ni ri na va tirha mi va tlula swo tani mi endla ku tirha swinene ni tirhela vaakatiko a ni ri conscious ya mina yi clear premier mi khensile swinene yana mahlweni impela mi tirhela vaakatiko siku ra n'wina ri vele rinene ku dya ku engeta inkomo sweswo mingisiro Munghana FM i premier Dr. Poppy Ramathuba ni hlwerile ku ya le ka nhlokomhaka ta mahungu a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini khensile seshonke 0860002543 ai ya premier veri why nga tangi kumbexani ku na loyi a nga ya wa mavandla laman'wani va n'wi tlherisa va ku hey wena u mi kona hey executive mayor vera ku humeki kwala fika kona kule ku tikeni kambe mi swi ri tani mingisiro wa mehe a hi boleni hi salele timinete ta 27 ku va hi gimeta nongonoko lowu nomboro i 0860002543 a hi kuti mingisiro wa mina ku angula u ku yini khometi hi timhaka kona u nga yingisela xitichi lexi ri koho hi ndlela yaleyo na engetana kambe 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena loyi a lanaku na timhaka ta BEE i lwa na transformation ya economy ya tiko leri i lava ku ta vula ku ri vanhu va fanele va continue va tirhela vafazeni na vafantonere emapurasini vanhu va ka hina va nga vi na ti-business hi ndlela yaleyo political party a yi nge swi koti ku tirha na yona hi ya mahlweni hi ku a ho tsakisiwa hi ku va ka GNU for the sake of a GNU ku na tinomboro tin'wana ni nga ti twisiseki laha ti vulavulaka hi timhaka ta ku xanisa hi timhaka ta swa masangu ve nge ri tiphesente ta kona ku ya hi n'we mi nge ti tlakuke hi kolomu ya ka 55 wa tiphesente ku ndle ka yini la kasi lava va tshikaku va xanisiwa hi swa masangu va ri endleleni kumbe va ri eku fambeni
hi kona hi tshikaka hi vona ku va na ku tlhandlukanyana. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. A hi swithi mingiselo mina 0860002543 va kombisa timhaka ta ku leswi nga ni tsakisa hi ku va vulavula hi timhaka ta ku ku na mali leyi nga vekiwa tlhelo 1.2% ta mpimanyeto wa xifundza lowu yi nga vekeriwa tlhelo va ku leyiwani i mali leyi nga ta pfuneta loko ko tshika ku va na minkitsikitsi ya leyi hi nga ka yona ku fana na sweswi xiyimo xa khombo hi ndlela yaleyo se va kombisa timhaka ta ku yi koho mali yaleyo yi ta pfuna eka swiyimo swoleswo hi nga langutana na swona lexi nga koho i ku a hi vonini ku swiyimo leswi hi nga ka swona hi swi tivisa vanhu lava va khumbekaka ku va swi tiva se ngomeri yini nomboro yaleyo 0860002543 nako Xitsonga a xi tolokiwi ma xi tiyo na n'we wo sungula hi lowu nhleka Khalanga mi hlayisekile na lembe lerintshwa le ka n'wina buti wa mina khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri n'wina petana loko kumba leya yi nga vulavuriwa hi premier it's very important ku va attendile swifakisi swilo swi himaka na swona mara xi vutisa ku nga ri ku why madaji a koti ku attenda a ya leyi xi vutisa ku ri ku madaji u kota njhani ku khandziya xihahampfhuka xa government a nga ri government officials or government representatives ku ri ntsena member ya political party yo karhi a ku na separation of power na a ku xo xivutiso kambe na n'wina se mi la ku ya kun'wana hi loko se mi ya ka swihahampfhuka mi swi voni hinkwaswo swi nga hinkwaswo a swi ri government ku na xi na president lexin'wana I think a swi ri 3 or 4 both of them are the government lexin'wana lexi xa ni vula ku mara n'wina mi vone a ka chika ka xi a ri na premier sa chika ka veri va lava ku a va nga tirha a va tala mi nga rivali ku phela matsalani i hosi kwihi ka xikonelo a hosi va xikonelo i yini tika swa xikonelo ku na mulomo swi ta vangela swin'wana noma xigama nga rivali and then kambe veri mi ri yini hi argument leya ku un'wana na un'wana leyi a lava ku pfuna a ta pfuna sweswo hi problem ya vona va ko hovele ku pfuneni va kona in the ground but na ku attenda laya nga ri problem va tlhelela a ku ri ku u fambi hi yini ku ya fika laya a ni ri meya wa Mopani u tsandzeke ku fika hikuva ri hava transport va hlamuserile mi va twile ku va hlamuserile ku a ku nga ri mhaka ya ku hava transport a ku ri mhaka ya maxelo yes se mi swi vekeni kahle mi nga ku a ku ri hava transport mi swi vekeni mi ku a timhaka ta maxelo a ti nga pfumeli okay timhaka ta maxelo ti nga pfumeli it's fine va kota ku delegate vanhu van'wana that is leswi government sa swona hi munhu government ya ti-officials hinkwato va swi kota ku delegate mara laya comrade Madaji loko va yi a va fanele va yi hi ximovha ya vona because va represent the political party a va represent the government a va tirhi government the state timovha ta state ku attenda ti-event mina na swi lava ku phikizana na n'wina na swi lava ku phikizana a na ma swi tiva ku ni twanana ngo no phikizana na swi lava ku phikizana na n'wina kambe xiphiqo xa mina i ku a ni ti vonangi ti-footage leti lera ra ku a ni na vumbhoni ku a va famba hi xihahampfhuka xa yini xa mani kambe hambi swi ri tani yaleyo i ntiyiso loko ku ri ku mpela ku na xihahampfhuka xa mfumo lexi xi nga vuriwa xi nga na sweswiya swo komba South African Defence Force ivi va xi khandziya va nga ri mutirhela mfumo separation of power yi ta va yi nga ri yona kambe bigger picture ke xifaniso lexikulu ke xa ntirho lowu a va langutana na wona mirini a mina na ku kota ku twisisa ku hi fike njhani la no bigger picture na yona a va khensisa ku va va yile I hope ku ta va ku ri na hlanga yo baleka ngati because of swi vonekete va yile ndhawini leswi swi ka ha ri maxubi ndhawini tin'wana or maybe ku ta va swin'wana swi nga ta endleka mara xikongomelo ku lexi xi nga xi vona xa ku va ya laya remember ku ri le ku province yi declare Mopani Vhembe as a disaster area swi komba ku ri data ya control ya province and ku ta va na defense so va sungula swi tiva ku ta va na ku na 4 billion already leswi va nga vulavula hi yona na loko ma yingisela data na Vasco Makama always va vulavula hi timali na laha swi nga fiti ku nga vulavula hi mali so komba ku ri the plan the future I mean plan ya vona yi lenguti ngopfu ku khekula ti-tender ta nga ta ku tirheni ta ku benefiteni that is the most important thing sibonga nga xilanguta ku nga endlela yo pfuna ngopfu vanhu mara kalanga ni nge se rivala kambe mi nga se teka sweswo tolo ku na un'wana ni rhumela hungu la i ri
a ni ri kona provincial secretary a va famba hi movha a ni swa xihahampfhuka mi vula kusuka kwihi ku ya kwihi a va famba hi movha loyi ri a ni ri koho a ni tivi ku na hi vula kwihi ku a ri koho mara khalanga loko mo languta nkarhi lowu va nga suka vona Chakuma kusuka Chakuma ku ya fika a Mbawula range I mean hi nkarhi lowu a swi hlangani ne mi tweli vutomi so a ni taka leya tolo khalanga tolo mbala swin'wana mi ku loko va hi interview a hi vulavuleni ririmi ra manana ku na video yin'wana yi trendaka khalanga ni ta mi sendela yo a yi tsakisa u endleke yini ku vulavula xinghezi xin'wana a ni tivi swi huma kwihi a mi dyondzanga xinghezi xa xikolweni a ku vulavuriwa vanhu va kona va ri kwihi la nga ni sendela u le Cape Town u ri yini a ni hlamuseli munhu wa le Giyani u ri yini so a yi ni fambangu hi le Mbawula range na yona munhu wa kona mbala ximbalo xa njhani a nga humi xikandeni ku va na n'wana a humaka nyana so okay that's fine kambe i ntiyiso ku loko mi kha mi vulavula a swi bohi ku mi vulavula ka television kambe ni mi tweli mixer wa khesini nkarhi wa n'wina inkomo ni vuri na tolo i ntiyiso ni vuri ku a swi bohi ku mi vulavula ka television phela n'wami le ntirhweni wo hangalasa mahungu se i ntirho wa muhangalasi wa mahungu ku vona ku i tiva ririmi ra n'wina loko nga ri tivi a mi sindzisa ku lava ku vulavula ririmi leri hi ri tivaka ma pfumeleriwa ku ala ku fana mina loko ni kha ni xava ku siku ra kona ni khehlile ni ya ku xaveni ni vulavula riri loko u ni twi ni ku a hi xiphiqo xa mina xa wena xexi mina ni lava ku xava loko ri ka loko ni pfuna ni tshiki ni famba ke a nga languta target ya yena kuma ku a yi se fika se mina lexi ni vulaka xona i ku a hi vulavuleni ririmi ra ka hina ma vona loko ku ri ku hi wehe lava ku pfuniwa kumbexana ngangangenga a va twa van'wani va lava nga ri ka swiyimo swo vulavurisa kwalomu va ha vulavurisa hi tindzimi ta van'wani ta vinyi va voho ku va lava va vulavurisaka a ni hina hi ndiri ka sweswo hi mhaka ya ku va swi twisisa ku ve le ku ncengeleni ma swi vona a swi bohi ku mi vulavula hi va ka yena loko muteki wa mahungu a fika ka n'wina ku a ni xi twi Xitsonga alright swo yena a hi nandzu wa n'wina n'wi vulavula ni Xitsonga kambe hambiswiritano hi nga hleki nakona loko va nga xi tivi Xitsonga xinghezi lexi i mhaka yin'wana ya vumbirhi yaleyo hi nga hleki loko va nga xi tivi xinghezi lexi kumbexana a va swi twangi ku loko ni kha ni vula mina ku a hi vulavuleni ririmi ra ka hina kumbexana na va lava ku pfuniwa se loko munhu a lava ku pfuniwa anakeni wa sindziseka ku tiyisa hansi se hi nga hleki loko va nga vulavuli so xinghezi ku anakeni a hi xaka vona un'wana ku khalanga ho yi cinca kwala na kwala a no cinca kwala na kwala no pfumeleriwa ku hi ti dyondzisa ku languta matlhelo ha mambirhi loko ni ka ni ku is go mi nga ni hleka mi ni hleka leni a hi ririmi ra ka hina mi ngo ni hleka loko mi twa ni ku siku ra namuntlha hikuva ni ku hava swi sweswo mo va mi kha mi tshova Xitsonga ku hava ku siku ra namuntlha i namuntlha siku ra mindzuku siku ra tolo ku hava swi sweswo i namuntlha tolo mundzuku kumbe tolo namuntlha mundzuku se loko ri ku ma swi twa na hina va haxi kwala ekaya ku siku ra namuntlha mo ve mi ku munghana lonene swi vula ku yi thole munhu wo ka nga xi tivi Xitsonga ku hava siku ra namuntlha i namuntlha kambe hi tweni rin'wana mingisela a ni nga lavi ku dyondzisa swa Xitsonga a no vula ku a ni vula ku hi nga n'wi hleki loko munhu a nga vulavuli rona ririmi leri a ka nga swi vulavuri swona hi ririmi ra yena a hi swi tivi na swivangelo leswi nga endlaku a vulavula ririmi leriya hi ndlela yaleyi a nga vulavurisa Xitsonga masiwa mhaka ka na un'wana tindani 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula a ku na munhu la nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi tekeni lava nhlekani inhlekani Khalanga njhani hi pfukile hi ngo vo hi pfukeni Khalanga na lembe lerintshwa lembe lerintshwa le ka n'wina a khensa swinene no Khalanga eka mhaka leyi mi vulavula hi yona na Premier mhaka liya ya nkulukumba Robbie Madadze ku va tikume va va part ya delegation liya mina loko ni karhi ni observe tolo the one question leyi a ni ri ku ti vutiseni ka yona i ku a va famba hi yini loko hi karhi hi va vona va fika le Chakuma the next thing va Giyani Stadium ivi within a short space of time va kumeka va ri Mbawula because na swi twa leswi Prima a va ri ku swi hlamuleni loko mi va vutisa but I'm not satisfied because loko ku ri hi ku
provincial secretary ya ANC a yi famba hi a state chartered aircraft swi ta hi vuyisa le ndzhaku le mi ta tsundzuka khale nga hi ze hi nga va na incident liya ya khale ka holobye wa swa vusirheleri manana Ziwe Maphisa Nqakula loko va teka xihahampfhuka xa tiko va nyika vurhangeri bya ANC lift ya ku ya Zimbabwe. I think it was back in 2020 and a ku ra vumbirhi va behave hi ndlela yaleyo because va tshame va teka girlfriend ya n'wana wa vona a DRC va n'wi tisa la South Africa. So ntwi nga ku swi hi vuyisa ngopfu ka problem leyi hi tala ku tshameka hi vulavula hi yona ya conflation ya state and the party because leswi ya premier va swi vulaku swa ku munhu un'wana un'wanyani a ri free ku a nga ta lani and so on ntwi nga ku va ri ku tumbeleni ri byasi because loko ku ri ku provincial secretary a va famba hi mali ya tax ya hina then hi kona hi va ku hi ri na mina personally ni va ku ni ri na problem kona because premier president a swi twisisa ku why va ri laha and why va fanele va famba hi tax ya hina mara provincial secretary ya ANC lava va nga ta va mbale xikipa xa ANC ku va ta campaigna ntwi nga ku swi va swi hoxekile swilo leswiyani khalanga kambe a hi sunguleni lani entiyisi ngopfu leswi mi nga swi vulavula hinkwaswo entiyisi kambe ke mina na n'wina laha swihahampfhuka leswi a swi kha swi tirha laya i swa mamani that is why ni ku loko ku ri hi ku i swihahampfhuka leswi swi nga state chartered loko ku ri ku swi lombiwe hi provincial government kumbe national government swi nga yi ku hi le ka national kumbe hi le ka province a ni sure ku a va famba na president kumbe a va famba na premier mara loko ku ri ku swihahampfhuka leswiya swi hakeleriwe hi mali ya mfumo whether vo lo swi lisa va swi lomba from somewhere hi ko la se ku va ku ri na problem kona na metro and then hi yo mhaka leyi mi vulavulaka yona kumbexani Ntindani a mi lavi hetsani mi ngiseni ta kota ku veni kombela Ntindani ku va va lava va Musandza ya khalanga yin'wanyana leyi a ni lave ku ta yi khumbanyana hi leyi a mi vulavula na Mr Mabasa lava vele ka EFF issue ya mapatu ring road project leyi nga va kona Shawela block 23 ni nga twa va yi thatha ku na problem yin'wanyana ya serious lani khalanga and va ka masipala i mhaka leyi va nga tivisiwa yona lembe leri nga hela ivi swi languteka nga ku a ku na action nga ku tekiweni cause problem leyi nga kona khalanga i ku miti leyi nga kusuhana la ring road project leyi fambaka kona loko va endla pavement liya a ku vangi na infrastructure leyi va nga yi vekela ya kota ku divert mati ku ma famba hi ndlela leyi nga ta endla ku vanhu lava tshamaka laha kusuhani va nga kumeki va ri na ti-problem hi minkarhi ya timpfula sweswi ni vulavulaka na n'wina ku na yindlu laha Shawela block 23 yi nga hetelela yi ta wa because mati lama ma sukaka laha ku nga na goji leri ri nga siyiwa hi vona lava va endla pavement liya kwalaha ndzeni ka pavement straight loko se ma tele ma khuluka ma nghena mimitini yo karhi leyi nga kwalaha kusuhani na pavement liya and i swilo leswi a va byeriwile hi swona kambe a ku va na action so ni vuya ngo ka point leya ku va tshama minkarhi yo tala ni yi twa va ka va ku okay loko se hi vulavula hi flood leyi nga kona laha Mrogolo va vulavula hi clash leyi nga kona between the traditional leadership na va ka masipala ku traditional leadership va ndla swa vona ivi va ka masipala na va ka va vandla swa vona vandla swa vona ma swona but a Shawela hi ve na incident yo fana ya ku masipala nkinga ku va ku ri na negligence on their part because swin'wana xa kona i ku na material lowu loko mu langutisa wu nga sala kwalaha Shawela at the conclusion ya pavement project liya lowu material lowu mu vonaka ku a wu tisiwe laha ku wu ta tandza ma-bridge mara a ku vangi na blow-one laha loko mi langutisa hi ku ya hi leswi va nga ndlisa hi swona material lowu lo tshama na sweswiwani khalanga laha Shawela swi vula ku fanele ku langutiwa ku kumiwa ti-drawings ta patu leriya ku langutiwa ku pavement liya ti-drawings letiya a ti ku yini a ti ku hi kwihi ku nga na blow hi kwihi ku nga na yini swi ndliwile sweswi a swi lavikisa xiswona ke absolutely khalanga laha ku fanele ku kumiwa bill of quantity leyi va ka masipala va nga na yona leyi va nga twanana leswi va nga twanana na swona mucontractor ku kota ku twisiwa ku a ku twananiwe ngopfu yini emasunguleni because ku na sweswi ni vulavulaka na n'wi material lowu ni vulavulaka hi wona wu kona Shawela wu ngo lo tshama wu hetelela wu nga tirhangi nchumu ende meaning ku wu ta rhwariwa wu ya tirha somewhere siku rin'wanyana na metweni
inkomo khala inkombo ta mina muhumelerisi mi twile mhaka leyi khumbaku ring road le ka yele Xawela mi twile mhaka leyi khumbaku provincial secretary ya ANC vamsanda ve amfamba yini loko sweswo mingisero Munghana Lonene FM akoma ndlela nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 ayi kutuminsero mina ku wen'wangulo wa wena wu ri yini kwala ngova ku yingisela u ri kona nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yoleyo un'wana mingiseri hi lowu nhlekani ayi minjhani Butikhalanga hi pfokelisa swa mina hi ngo vona hayi pfukile I can see. awa ni fona ni ri ePhalabura xiyimo himpela xi bihile a ku tirheki nchumu na mapatu ku ya Dzaneni swa tika mporomeni loyi wa ku a ni fanele ya Dzaneni mara hi xikatika Premier hi va twile va vulavurile na hi timali leti ti nga ta va leti nga pimanisiwa ku maybe ti nga ta hi pfuna ku lunghisa mapatu ya hina na leswi nga onhaka kambe lexi mehe a ni lava ku ta xikombela eka mfumo wa hina i ku mali leyi yi taka a yi te yi ta tirha leswi nga ta va yi planeriwe ku yi ta tirha swona because hi vone to tala leti endlekaka loko ku va na ti-disaster ku fana na nkarhi wa khale leswi nga zava ku na disaster hala endliwa na mali leyi va ka yi tirhisiwile sesi wa mina ni kombela ku mukavanyeta na nkatswa mi le ku fambeni ni kombela loko ku mi le ku fambeni mi yimanyana mi le ku vulavuleni mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu loko ku ri ku la ku nga koma mi ku hlayisekini mi nga kota ku yima mi khoma foni ya n'we kahle yi fike kun'wana yi tsema mi ta kota ku hlamusela ku n'wina mi ri mali leyi nga vekiwa loko yi tirha a yi tirhi leswi yi nga endleriwa swona hi mhaka ya yini hi ku laya ka loko se mi hlamusela swivangelo yi ve yi nga twali kahle foni ya n'wena okay sweswi ni pake sayitini Inkomu a ni ku mhaka ya ku ti vona ti-project ta ku tala leti taka ti tela ku pfuna vanhu mara loko se va hetile loko va vula timali leti ti va ka ti spendiwile swi va swi nga fambisani na ti-project leti va ka ti ri kona a swi fambisani hi mhaka ya yini ya ntikelo wa leswi nga ndliwa kumbe hi yini loko mi ku a swi fambisani mi va mi kha mi swi langute hi ti-tlhorises hi ntikelo value ya mali leyi va ka yi tirhisiwile ku fana na mabulowa va ta ku byela ku bulowa ri endle maybe 10 million loko u fika ili bulowa na lin'wana leli ntununu u hlamala ku hambileswi u nga riki na swa ti-engineer mara na muakatiko wa swi vona ku mali leyi nga hlayiwa swi fambisani leswi nga endliwa ene na mapatu i xilo xin'wana lexikulukumba ka ku na ti-pothole ha swi vona ku spendiwa 1 million ku lunghisiwe ti-pothole kusuka na Magale ya fika dorobeni after vhiki pothole leti a swi fana loko ti nga pechiwanga komba ku mali yi lo diwa ntsena yi helela kun'wana mara hayi eka project se Premier va kombela ku mali leyi a yi te yi ta tirha leswi nga endleriwa swo cause ka swiyimo swa ku fana na sweswi swi fana na hi ti-COVID loko ku ma tsundzuka timali ta ku tala president a vamba va hlaya tibiliyoni mara loko u languta leswi nga swi nga hetela switirhisiwa xiswona a swi ha fambisananga na timali leti a va kha va ti hlayahlaya mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu mina na swi lava ku yima na n'wina masitaku mina n'we hi hambana kwihi hi hambana laya ko mina n'we a hi swi tivi swilo leswiwani ku lawani ku cela lahi ku laveka misava yi ndlisa ku yindzi ku mina va hi swi tivi mara hi ku languta i nga swi vona hi pela ku kambe mi kuma ku heyi loko mi landzelela leswi swa ti-quantity surveyna va lava va tirhela swona va swi twisisa ku yi fike njhani laha kambe ntiyiso leswi mi swi kombisaka sweswi wa mina a khensa swinene tlhelo rero hawa ku khensani mara ni xin'wanyani na va lava ku va tipolotiki eka mfumo wa ku kaneta navo va pfa va hi pfula matihlo va kha va kaneta ntiyiso vona kun'wana va pfuna loko va kha va kaneta hi swa mampela kambe a khensa swinene sesi wa mina inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM va twilisisi la i ntiyiso eka ngani ku kha ku phikizaniwe twa ku lawani swi nge endli no vona ku nga va ku ri 20 ku nga va ku ri 60 kambe swin'wana a ni a hi swi tivi swin'wana a hi swi tivi kambe un'wana ni nga ku loko ya ti xavela phayiphi ya wena i yi xava ya 10 rand ku lomu yi xava kona kasi voleti va ti xavaka kona ha 10 masiva kambe mhaka yi leyi salaka i ku hi kombeni
nkoka wa mali leyi hi nga mi nga ta vula ku mi yi tirhisini hi ndlela leyi. A hi amukele n'wana mingiseri lo nhleka loyiwana a nga ha ri kona. Sale timinete ta 5 ntsena hi fika 10 na nongonoko lowu hi ndlela yaleyo. A hi pfunaneni, mina na ha kombela ku kwala mi nga koho a hi pfunaneni, a hi pfunaneni. Ti-level ta ka ta chika, ti-level ta ka ta chika na ti vona ti-level ta ka ta komba ku warning liya hala n'walungu vupela dyambu bya n'walungu vuxa bya Limpopo ya kha ya komba ko henhla se yi inkaye, hala ka va Premier Mandla Ndlovu hiko se yi nga 10. Kambe loko i languta maxelo ku ya hi Sonta ku ti komba ku ti-warning letiya ti ta va ti nga ha ri kona, se kumbexani swi nga hunda. Ku na van'wani va nga ta va kha va heleketa varhandziwa va vona tindlwini ta vona to hetelela ku hela loko ka vhiki. A hi va seketeleni, kama wun'wani ku nga laveka mavoko mi kuma ku movha ya ha fiki kumbe sweswo swa ku taniya, se la yi nga fikeku movha a hi va pfuneni. Swi vula ku na n'wina mi tisaka timovha kumbe ku nga ku ri n'we va tiheche na mi ri tiheche, swi vula ku na n'we mi sindziseka ku taniyana na vanhu nyana va te ku na n'we mi ta kota ku pfuneta. A ni tivi kumbe xe ni nghena ka leswi kumbe ni nghena ka leswini a hi tekeni mingiseri loyi nhlekani Mbosat. papa Minjhani ku pfuka? hi pfukisa leswi a hi na nchumu papa hi ngo vo Haya ka hava nyangatsa. inkomo Nghena ro sungula ka nongonoko lowu ku ri khale ni kha no yingisela. no ha khensa swinene a mi amukela papa. A khensa swinene. Ko ku no ni nga tivi kumbe ni ta va ni kha ni huma ka hlokomhaka mara hala rodays na nkinganyana. mativa loko himpela mi ta va mi kha mi huma ka nhlokomhaka hi ku a ko va rodays ku nga na nkinga ntsena. Limpopo hinkwayo yi le nkingeni, Mpumalanga yi le nkingeni, kambe hambi swi ri tani hi ku mi le moyeni yana ni mahlweni. Ku loko mi suka a Jiro mi nghena a rodays ku na garage nyana leyi nga kona a xineneni loko munhu a languti ka mina R81. So ku na nkova wun'wani i khale kha hi kombela bridge nxo ku na 10 years ya fika ni ku na tinghozi ti nga humelela to ringana 3 ku lovi vanhu vanharhu ku komisa, mara na meyara vatini va ta swi vona va tlhela va attenda na mikosi ya kona, mara bridge ra tsandza ku na vana va xikolo va fanele ku va meyara mani Maluleke Shadrack. Oh okay. Mara still na sweswi mati lama pfula leyi nga le kunene na kwala hi khumbekini mara a hi le ku pfunekeni ku ta fika sweswi. Lama vula kona na mapapila ma tsariwini ma ya tiofisini mara still not yet. Hayi sweswo swa mapapila hi ta swi vona ha langutana na leswi nkarhi lowu hi nga ka hosi sweswiwani nkarhi lowu hi nga ka hosi kambe swa mapapila tlhela ni mbuya kahle mi kuma nkarhi hi bula hi kota ku swi sala ndzhaku ku hikokwalaho ka yini va swi ba hi makatla loko ku ri ku himpela va swi ba hi makatla hi ku xinambyana lexi mi vulavulaka hi xona a xi vonaki ngopfu kambe patu leriya loko ra ha ri ntsanana ma kona laha garachi leyi va vulavulaka yona ma ta ma tsemakanya kwalaha ma ya hala ku na swiviko swa ku fambe na timovha ti teka na vutomi kwalaya. Handle ka sweswo na mesiku rin'wana na ha tirha a University ya Venda, a ni nga se swi tiva kahle swo chayela swa ku mati loko i ma vona patwini i ya xixima ni tshame ni nghena ma hundzuluxa ximovha lexi a ni famba hi xona. A xi hundzuluxangi xi ri hundzuluka xi languta tlhelo rin'wana a xi hundzulukangi xi masitwisa se na n'we mi nge le ku chayeleni loko mi vona mati ya tsemekanya patu mi nga tsakisiwi ku kandziya mafurha mi ku mi ya ku hindzeni mi ku phaf swi nga endleka ma mi jikisa leswi mi kuma mi langute dirata le ma yaku kona ma mi hundzuluxini mati kambe leri hungwa na ha ri ka rona hi rere ra ku a hi seketelaneni a hi khomani xikatla loko swi nga bohi hi nga yi hela. Ni nga tsaka ngopfu loko ni vuya hi Musumbunuku ni kuma ma ha hlayisekile kwala mi yingiselaka Munghana Lonene FM mi ri kona nakona ku i dzumba na mina lowu nga ta landzela hi nomo wa Ike Ngobeni, kambe ke sweswo hinkwaswo swi va kona ntsena andzhaka loko hi ta va hi sungule hi kuma mahungu ya misava ya awara ya 2 tanihi sweswi hi nga tshembisiwa swoho hi sesi Lilian Hlavangwani Xiviti Mahumani Xirinda hi vo va taka sweswi va hi nyika mahungu yalawo hi nkarhi lowu nongonoko lowu wa humelesiwe hi Njinani Eric Mabasa ni Khalanga Pet
mathebula tata eka Malamulele eka Mika kuyafika eka Matiriyani Tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela ya woshe ayabuya